hear you sing. Sing! Sing! Germany is no longer at war with Yugoslavia. The country is conquered. Under international law, these brigands can expect no mercy when they catch their leader, Mihailovic is his name. Draža Mihailovic. Whatever his name is, we shall suffer for his refusal to lay down his arms. Srpska bilo, da li bi ti teško bilo da potražiš grob neznani, što su srpski zli dušmani, što su tajno jedne noći u osveti i nemoći ubili nam srpskog bana, divi junaka sa Balkana. Da li smiješ čiča Dražu da otkriješ? Otkri nama tu istinu o velikom srpskom sinu. Ne brinite, braćo mila, Draža uvek na nas gleda, čika Pera pored njega, mudri Miloš Karađorđe i sve časne srpske vođe. Oni žive među ljudima, srpskom srcu i grudima. Što pitate, tajna nije za viteza od Srbije. Draža je od prvog dana stao u red velikana. Živ je Draža, umro nije, dok je srpstva i Srbije. Jugoslovenska vlada postavila je novembra 1941. pukovnika, ubrzo zatim generala Dragoljuba Mihajlovića za komandanta oružanih snaga u zemlji, a januara 1942. za ministra vojnog u kabinetu Slobodana Jovanovića. Time je uspostavljen legalitet i legitimitet pokreta otpora. Takav položaj Draže Mihajlovića zaokružen je juna iste godine kad je imenovan za zastupnika vrhovnog komandanta kralja Petra II. I postavljen za načelnika štaba vrhovne komande. Istog meseca uspostavljeno je ustrojstvo Jugoslovenske vojske u otadžbini. Ravnogorski pokret otpora se i formalno pravno svrstao u veliku savezničku koaliciju i kao takav bio prihvaćen i priznat. Yugoslavian armies have been defeated. Belgrade and every other seat of importance has been occupied. Yet Chetnik. The Chetnik are holding 7 divisions here when they should be on other front. Od Topole pa do Ravne gore, od Topole pa do Ravne gore.
su straže, generala Draže. Patrole, Kalabić Nikole, a patrole, Kalabić Nikole. A zaseda, Račića odvera, a zaseda, Račića odvera. Izvidnica Pavla Đurišića, izvidnica Pavla Đurišića. Prethodnica Vojvode Đujića, prethodnica Vojvode Đujića. Ja se zovem Radoje Ačimović, u ovom selu Velikim Krčmarima. Služio sam njegovo veličanstvo kralja Alesandra. 30. i 31. sam izišao. Od toga, posle kratkoga vremena, pristupio sam Ravnogorskom pokretu. Bio sam komandir štabne čete od kraja do kraja, sa Dugićom nerazdvojenim Živomerom. Nigde nismo sa partizanima vodili. Ne mogu, mećem ruku na srce i ne mogu da kažem da jesam. Samo oni nas jesu terali, preko zime naročito. Ljotićeti dobrovoljci, to su ni gađali kao zetle. Lepenička brigada sa Nemcima nikad nije došla u kontakt da pregovara, a protiv Nemaca smo išli. Svaka koja god je imala četnička brigada u Srbiji, ona je išla protiv Nemaca, a išla je i Lepenička brigada. Sve brigade su išle protiv Nemaca, a dogovori nikakvi da je se sastavljalo sa Nemcima da se ugovara. Ne, to nikad nije bilo. Evo ga Aca Milošević, taj da si mu kazao brata, evo ti brata Radoja ti ne dam. Isto i Dugić. Mećem ruku na srce i žalim Dugića, neka mu je laka zemlja da je pao i pao za svoju zemlju, za svoju otadžbinu. On je se borio protiv Nemaca, to mi je pričao koji je bio Tuna, i da su bili iza neke stene, od stene odskoči metak i zakolje ga ko jagnjevo. Dugiću. '93. godinu još nosim, a nadam se i '94. Služio sam kralja i otadžbinu, borio sam se za kralja i otadžbinu, sa tim ležem u grobu. Sa tim ležem u grobu, ne drugo, a to znadu svi. Neuspeh operacije Mihajlović naveo je nemačku vrhovnu komandu za jugoistok da raspiše poternicu. 9. decembra 1941. ona je obnarodovana. Srbi, vođa odmetnika i buntovnik Draža Mihajlović, koji na svojoj savesti nosi krv više hiljada Srba i koji je vlastitoj zemlji naneo beskrajnu bedu i nevolju, posle uništavanja njegove bande nalazi se u bekstvu, po svojoj prilici u pravcu Bosne. Zbog nepredavanja oružja,
mobilizacije ilegalne vojske, zbog njegovog zločinačkog udruživanja sa komunistima i zbog podizanja oružanog ustanka protiv nemačkih okupatorskih snaga, on je svoj život proigrao. Onaj koga uhvati dobit će nagradu u iznosu od 200.000 dinara. Druga poternica za generalom Mihajlovićem, kojoj će biti pridodati komunistički vođa Tito, bit će raspisana posle 1,5 godina, 21. jula 1943. Nagrada će se povećati na 100.000 maraka u zlatu za svakog. Hitlera sprema, Srbija se na Hitlera sprema. General Draža Mihajlović, srpski čiča kako ga je nazivao narod, stajao je na vrhuncu slave u svetu. Nijedan drugi pokret otpora u okupiranim evropskim zemljama nije se mogao ravnati sa Ravnogorskim. Srpski David i nacistički Golijat, gde je David identifikovan sa Dražom Mihajlovićem. Karikatura iz britanske štampe s jeseni 1941. Četnici pomažu Rusiji. Jugoslovenska kljusa u koja se uhvatilo 20 naci divizija. Britanska karikatura iz istog vremena. Mihajlovićevo ostrvo slobode. Američki časopis Time iz jula 1942. Jugoslovenski MacArthur, general Mihajlović i njegove snage. Engleski list Christian Science Monitor u broju od 27. marta 1942. U zajedničkoj izjavi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Franklina Roosevelta i kralja Petra II. Isticalo se da su sjajni podvizi generala Mihajlovića i njegovih odvažnih ljudi primjer samonikle
i nesebične volje za pobedu. Američka štampa proglasila je za najslavnije savezničke vojskovođe 1942. godine američkog generala Douglasa MacArthura, sovjetskog maršala Semjona Konstantinovića Timošenka i jugoslovenskog generala Dragoljuba Mihajlovića. A general Charles de Gaulle, vođa francuskog pokreta otpora, odlikovao je početkom februara 1943. ratnim krstom sa palmom svog saborca u slobodnim srpskim planinama, proprativši to sljedećim rečima. Legendarni junak, simbol najčistijeg rodoljublja i najviših jugoslovenskih vojničkih vrlina, taj general nije prestao voditi borbu na okupiranom nacionalnom tlu. Uz pomoć rodoljuba, on bez predaha ne da mira okupatorskoj vojsci, pripremajući tako onaj konačni juriš koji će dovesti do oslobođenja njegove otadžbine i celog sveta. Nad kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema. Nad kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema. Nema sime, nema ni derota, to su draži, a najbolja momka. Nema sime, nema ni derota, to su draži, a najbolja momka. Našeg Simu ubili su Nemci, presekli ga mitraljevski meci. Našeg Simu ubili su Nemci, presekli ga mitraljevski meci. Alderoka, mladog kapetana, mučki ubit će ta partizana. 13. marta 1943. došlo je do sastanka između generala Dipolda, komandanta 717. Nemačke pešadijske divizije i trojice visokih partizanskih rukovodilaca, Milovana Đilasa, Vladimira Velebita i Koče Popovića. Dokumenta nemačke obaveštajne službe o tom i drugim takvim sastancima objavio je istoričar Walter Roberts, koji je ustanovio i da taj niz pregovora između Nemaca i partizana počinje već polovinom novembra 1942. Nemačko-partizanski memorandum i neka docnija dokumenta s tim u vezi Roberts je sažeto izložio ovako. Partizanska delegacija je naglasila da partizani nemaju razloga da se bore protiv nemačke vojske, dodajući da se bore protiv Nemaca samo u samoodbrani, ali da jedino žele da se bore protiv četnika, da će se boriti i protiv Britanaca u slučaju da se ovi docnije iskrcaju u Jugoslaviju i da, pošto žele da se usred srede na borbu protiv četnika, predlažu da se odrede interesne sfere. Nije ni komunista, ni bolševik, niti hoće to da bude srpski narod koji je vekovima stajao na braniku svojih nacionalnih tradicija. Neće nikada dozvoliti da bude prevaren kao ruski narod pre 25 godina. Po naređenju Josipa Broza, šefa tajne internacionalne terorističke organizacije TITO,
počeli su komunistički banditi da vrše pritisak na granice Srbije. Ovoga se puta srpski narod i duhovno i materijalno naoružao protiv groza zvanog Tita i njegovih bandita. Još nam je u svežoj uspomeni Užička republika. Kongres je naročito osudio akciju Komunističke stranke Jugoslavije, koja je stvorila svoju partijsku vojsku i rušenjem ustavnog poretka nastoji da uzurpira vlast i zavede diktaturu, a naročito što u svoje redove prima ustaše da bi ih oslobodila odgovornosti za počinjene zločine. Ta saradnja komunista i ustaša dotle prikrivana kao najstroža tajna obe strane, mada je Ravnogorska obavještajna služba za sve to znala, izbiće u javnost avgusta 1944. kada je zbog saradnje s partizanima Ante Pavelić svoje ministre Antu Vakića i Mladena Lorkovića morao kazniti. Doduše, samo internacijom. Ova je fotografija bila predmet jedne od mnogobrojnih laži komunističke propagande. Četnici Takovskog odreda sprovode zarobljene Nemce, ali su partizanski istoričari tvrdili da su sprovodnici partizani. Narod je takve slike gledao bez uveličavajućeg stakla, pa je laž prolazila. Sedi četnik na kamenu, drži pušku po ramenu, a u ruci pismo čita, njega stara majka pita. Oj sinovi, kada ćete domu stići, žena ja svadbu snema, a vas deco domu nema. Drhti ruka, majci piše, moga brata nema više, moga baču lepog Jovu, raniše ga mom rovu. Da ti pravo kaže, umro nije na rukama, i ja možda neću doći, čekam borbu ove noći. Pozdravi mi dragu moju i Milevu Jovanovu. Pozdravi mi dragu moju i Milevu Jovanovu. Osta prazno srce tvoje, ali Srbin brani svoje. Osta prazno srce tvoje, ali Srbin brani svoje. Krajem jula 1944. pred evakuaciju jedne veće grupe, general Mihajlović održao je savezničkim vazduhoplovcima govor u kome je odslikana sva veličina i sva tragedija izdane Srbije. Veza sa vašom komandom u Fođi urodila je plodom
i vi ćete za koji dan biti daleko od nas. Daljina ipak neće oslabiti naše simpatije, jer nas za večita vremena vežu teški dani i zajednička stradanja, isti ideali i ista vera u pobedu dobra nad zlom. Ni tamo, preko mora, daleko od nas, ne zaboravite da smo mi i dalje ostali na zajedničkom bojnom polju, uvek isti, nepomirljivi borci protiv nacističke nemani. Od svih savezničkih vojski u svetu, mi smo jedina koja se bori ne samo na jednom, čak ni na dva, već nažalost na 3 fronta. Prvi je front protiv okupatora, svirepog i do zuba naoružanog, koji za svaku svoju glavu traži naših 100. Drugi je protiv ustaša, koji su po zločinima prevazišli svoje gospodare, stavljajući pod nož sve što je srpsko. I treći, najžalosniji i sada već najteži, to je front koji su sluge Crvene internacionale otvorile protiv nacionalne Jugoslavije, pretvarajući nacionalni rat u građanski. Dok mi podnosimo trostruke udarce, saveznici nas napuštaju, a komunistima još i pomažu. Naše nacionalne snage, naša legendarna vernost i naša dobra volja da uz pravdu i slobodu budemo i ostanemo, nisu za podcenjivanje. Naše jedinice su raspoređene širom cele države. U samoj Srbiji ima nas 20.000 pod oružjem, ali samo sa puškama, bez dovoljno municije. Na svaku pušku pada od 3 do 10 metaka, a to znači goloruki. Prema mobilizacionom spisku, mi samo u Srbiji imamo 500.000 boraca spremnih preko noći za svaki podvig i za svaku žrtvu. Danas ste od te vojske videli samo 4.000, pod kojima se tresla ova golema poljana. Ispod svih naših 500.000 treslo bi se sve od Soluna do Beča, samo da je oružje i ništa više. Mi smo uvereni da ćete vi, naši ratni drugovi i sapatnici, biti najbolji izraz naših osjećanja i najverniji ambasadori naše pravedne stvari. Pomognete li tu našu želju? Pomogli ste slobodu i Ameriku koja je jedina nada i naša, i vaša, i celoga sveta. 26. avgusta 1944. u štab generala Mihajlovića dolazi visoka američka misija pod komandom pukovnika Roberta McDowella sa posebnim vojno-političkim zadatkom. Churchill uzalud protestuje kod predsjednika Roosevelta. Pukovnik McDowell ostaće sa generalom Mihajlovićem i preći s njim u Bosnu. Evakuisao se tek novembra. Napuštajući Ravnu goru pred naletom partizana, jedva je izbjegao zarobljavanje kod Mionice kada je Titovim udarnim jedinicama pao u ruke čak i veliki deo arhive vrhovne komande. U ovoj crkvi pričestio se Čiča pred odlazak iz Srbije putem bosanske Golgote. 22. septembra Sovjeti su ušli u Srbiju. 4. oktobra Britanci u Grčku. Grčka će izbeći komunizam. Izdana saveznička Srbija neće. Pred njom će se otvoriti vratnice pakla i zavladat će crveni teror. Desetine i stotine hiljada ljudi bit će zatočeno ili ubijeno, ali nada u Vaskrs neće utrnuti. Ja sam četnik, majko, kokar da mi kaže da sam vojnik, majko, velikoga draže. Ja sam četnik, majko,
Atomska granata braneći Srbiju od švapskih dželata. Nije meni, majko, moje ruke žao, ja bi i svoj život za Srbiju dao. Nije meni, majko, moje ruke žao, ja bi i svoj život za Srbiju dao. Srbija je, majko, najdraža na svetu, zato te ostavljam, odlazim u četu. Srbija je, majko, najdraža na svetu, zato te ostavljam, odlazim u četu. Idi, sine, idi, vesela sam i ja, i veselo kličem, živela Srbija. Idi, sine, idi, vesela sam i ja, i veselo kličem, živela Srbija. Pozdravi nam Dražu, toga divljunaka, našeg ličnog vožda, trećega ustanka. Pozdravi nam Dražu, toga divljunaka, našeg ličnog vožda, trećega ustanka. My people are being tested as they've never been tested before. They are resisting heroically under their gallant leader, Dres Draža Mihailović. We will fight together, you strong, good and just British people, together with my own people, who are today resisting the enemy with tenacity and self-sacrifice.